Dís mar íomh a fáistí agus a héismóirí na Gaelscoile tásúla gom go bhfuil míad beo an seo an máster lena baragrúig nua lig méid do iníon álan teachtaisteach agus trí le bhaint as é gara nadidir cad capan sibh ar dhéon si job má nó nar dhéon ach tá an job déint. Agsúla gom go bhfuil gachtainna go húntaach sa bhaile agus tá an lá nílan lá có des am an seo ar Greenshill is sa bhí na léhananta eile tásúla an gúil sé beganín níos deise libse. Tá nuacht úntaach agus léigh mé na tachtúirtaí fé mar tá siad ag teachtaisteach. Teachtar tá Catherine Keane haid gachtainna ó Róisín Éideann agus Síle ní chaáin ó sé tá bronnarm. Ír lá ráigh an sin tá dúirdigh féchan tíogaid idir múnta mar rút ó Rúán agus Taig agus fáilteróhisteach go bhúcaí chunig mé iad ag imar pellehí sa barc an caiisleán ar ina seachtainna le dédaí agus mami agus tá saimhní gaiire an seo Elaine mami léhí an sin. Tá Lucy agus Abby ní chuineáin istí tá Barb McKenzie an seo derm Brian O'Neill der sé haile gachtainna. So tá mí anna agus tá Ciar de Siún istí chunig mé dédaí ag ré in capam. Hias ar an braid agus tá Dilún célam agus eile de Burca an seo, Tá Taig agus an in ní leláir an seo, Tá Saibh agus Siofra Coníle an seo, Tá Jack agus Ben ó Helín an seo, Haionite tá Alton Eva agus Ruairi an seo ó Henracháin, Muinterí Henracháin a ríis agus í túnáilte isteach. Tá Mia ní Tírial ag rá hello, ha Mia chun is tantu agsúil go bhfuil gachud ag dul go má agus an teachtarach sin ag teachtaisteach ó Cúntas Fami. Tá Robardo Breanán an seo, Tá Amy Duvall istí ar Cúntas Mami, Tá Lauren agus Amy Cantúil istí, Tá Aoife agus Seán Cahan an seo, Tá David Omaris an seo, Tá Aaron agus Dylan ó Coffig istí, Tá Cuiva agus Mikey ó Foilán istí, Tá Donald de Puyer istí agus ag rá haid comá le daoine. Tá Luke agus Claude O'Neill agus Nínéil istí an seo, Tá Lauren agus Amy Cantúil ceapan go nuirt mé sin. Díagaid mór de gachéine ar Gaelscoil osraí go háirithe na páistí ranghéan i d dearan múnta mar rút. Mai agus Célan Bambrick tá si de stig. Tá Madiná lena bháistear i d dear Kitty agus Stephen ó Núnáin an sin agus cuimid gach ra tá dédaí beganín gnóthchaí sin óh capmid. Mai agus Célan Bambrick capan go nuirt mé na daine sin. A fáistí tá trééis bheith anna gnóthach ag léamh dáanta agus febanna beaga teicnúla ar gach ceanna áil ach tá mid ag dul tríd. Tá formhór na bútóirí gom be gom taachtar eis go dtí ceann eilínú ggóbéidir níos déanaí sa lá. Tá Catherine Shannon in sin dar si go bhfuil Jessica agus chunig mé Jessica ar Zoomer ina seachtainna ó Valley Hale. Hi Jessica, tá Cillian ó Sceachán istí, Tá Lily Dupuyer istí freisin le Donal agus tá Owen Dewberry istí agus ag fiochant comá. Tá Cuiva agus Ruairi ó Henagón an seo agus múntó rút ag rá hello tám cinnte go háirithe go dtí san ína an beaga atá ach de gachtainna dearan múntar Sylvia dearan si Hi Lily agus an obair a dhéanamh an sin. So tá mé chun tosnú le na dáanta seo, tásúla gom gur féidirlumm tá mé déanamh tarnan sin, tásúla gom gur féidirlumm teachtar reinfádómh an seo agus tá an obair churisteach ag páistí agus tá chun tosnú ag léach amach na búteoirí atá gom go dtí seo. Bhí bucha le bháin is nó rangan in níán bheaga a chur dáin isteach agus caiig mé léach tapig a thuirt an múcail sin agus sinné fion ó Calig is rang na níán bheaga rang múntóir máise agus an dáin chur fion isteach ná Moghardín an deir sé is mailum ag ré, is mailum ag léim, is mailum ag ré, is mailum ag imar pelle I Moghardín, is mailum na bláhanna, is mailum na crín, is mailum na conini I Moghardín, is mailum an lúscán, is mailum an slánán,
is mailim mo bhos go gainemh imachar dín sláán. Agus sin ó fion le beagán cabhar ó déirí ceapamach tá sé sin cearlór nó go bhfuil tú san ní ná bheoga agus sin é an bútóir atá gainn I ceann den na rangan is na ní ná bheoga. Ins na ní ná mhóra tá gáán a gom ceapa mó órán ó fáilú I rang múntóir Ivan agus be dú sé dul go dtí órán agus tá gáán aige mar a dúirt me an céad ceann an domhan dús fánaíocht díneasár an domhan I ngrúpa. Ní raibh éon duine glúisteánú siúpa an sin tháinig na daoine luatha na hainmhí dígar níg agus gach rud os cionn cruthaithe ag dia. Agus an dearna dáin atá ag órán ná corónvírus. Tháinig an corónvírus ú fásach an bhfuil tú ag caitheamh lámhíní nó measc. Nig do lámha bíosábháilte agus fain sa bhaile le meas. Agus tá an dá ceann sin go háirithe ceapam an dearna ceann anna dheas ar fad ó órán ó fáilú I rang múntóir Ivan agus fairpléidir órán an obair sin gohúnta beidir beagáín cabhar eile comá ach ní héan drárád é sin. An sin téamar aige í rang a héan. Rang múntóir mar rút an cinnte bhfuil múntóir mar rút ag éisteacht an seo agus bhí sé seo an dechar mar bhí annach chuid daoine I rang a héan rang múntóir mar rút a chur dáanta isteach. An ceann a fioc mise agus ceapan gúil sé arás ná móvadra le Sophie ní Oldáin. Clío móvadra. Clío is enim de tá si dubh agus bán ach níl si buí. Ihann si cosíní nuair nach mím ag breanú ach nuair a chasan timpeall bíonn si ina lí. Is maithfidh cuirt a dhéanamh orm agus mé I mo cholle agus na bruscaí go léire ithe. Go dtí go mbíonn pian ina builig. Téim ar siúlóidí gach lá agus ar maidin tugann si apá. Síonn si lom nuair a bhíonn brón orm le súla móra damhna ní goram. Ach is breilm mo bhadra beag nua tá si úsal agus cináta, ní cosúil na sin madra fiáin rua. Agus sin an búteomar dúirt me I rang múntóir mar a rút mo bhadra le Sophie ní Oldáin agus beag dearbhán ag dul cuaigh siúd agus faoi ara inis tám chun stoppa tréis an ceann seo rang a héan agus tucha mé ar ais go dtí na cín eile seo rang a héan rang múntóir Michelle agus Lísalas agus an bútóir an seo ná taig ó leabhar I rang a héan múntóir Michelle agus Lísalas nó rudaí is mailim agus tá sé anhatach fioc cuioineh ar na rudaí gur mailinn na léanta seo. So na rudaí is mailim. Is mailim ag bheith siúl, is mailim píosa úl. Is mailim mo grifúr áine, is mailim banne. Is mailim bombóg, is mailim spidóg. Is mailim dá daun, is mailim an crown. Is mailim ivre trí, is mailim bheith ina lí. Ihe bha. So sin an búteomar dúirt me taig ó leabhar I rang múntóir Michelle agus Lísalas rang a héan agus tucha míad ar ais I gceann tamlín go dtí na bútóirí eile agus tá mé chun dul siar an seo ar na teachtartaí atá ag teacht isteach so dear an Brian O'Neill clog dag ní lisa gom cad is bríle sin Vera dearn si ó Vera Cantwell hi Kitty it's Lauren and Amy an seo Derek McKenna, Derek McKenna, go bhfuil Jamie agus Sam an seo agus iad ag fioch agus ag buin tainmhas. Nora O'Reilly, Constantú Sean ó Caháin ó Iarla, tá Iarla chuirteachtartaí an sin. Tracy ní bhreanagáin tá agus fion ag éisteacht. Mar is cannach geach seachtain tá Andrew O'Brien an seo agus ag gechant agus ha Olivia. Tara Mulroney Rooney tá Jack O'Din an seo. Sylvia de Canuck dar si hi Luke in Iran, glacham leis, agus Brian O'Neill dar si hi gach céine, Ciara dar si go bhfuil Eva agus Ciara Nigel Aspig dar si go bhfuil Eva agus Owen an seo, agus tá Andrea de Rosta an seo, agus ag fiochan tá Louise Lynn an seo dar si go bhfuil Líse agus Dara O'Glynn ag fiochan agus tá Fionn ó Carúil
istíg Aisling Carroll der si go bhfuil fionn anseo ag fiont ar an comma. So a fostí tá scéal mór an máister go méid fiochan timppel I gá rád nach féidir lom taachtar tá scéal an a bhór an seo agus deiscéal an agus é sin go bhfuil ribeo fethe chun doraig ach beag sé difriúil. Ní bheith méidir bailúla céile sa scoil mar an mimi dig an á. In áit sin be míad ar fad ag déanamh á ribeo ón maile nó áit ag an cóngarach dúin. Ó in é tá sa go bhar fad is féidir linn inis dul 5 km ón ardach ag rothíocht nó ag siúl nó pérad ní múr an páistí an árscoil a meid ag dul 5 km ach tá ceadúgain inis dul amach ag ré agus dul ag siúl agus mar sin dá. Agus tá bhar sin tá smaoinemh úntaach ag cuisteann na dismóiring na scoile agus sé sin go bhfuil míad chun an ribeo dhéanamh. Tá gachtainna chun an 5 nó an 10 nó an 3 agus tás nó mé le páistí na scoile. Mar is óldíobh an mulle atá ann ná nach rihin éon páiste atá fós sa bhanscoil níos mó ná 3 km. So tá mína géirí gach páiste sa scoil 3 km a ri nó I hiúl nuair go bhfuil ribeo fethe ar siúl agus é dhéanamh a alma chur suas agus peictú istíg ar an gomórtas. Donna mams agus na daids agus aon duine eile atá buinte linn ar scoil is féidir le 5 km, 10 km, nó fiú 10 míle sin 6 km díog a dhéanamh agus tá alma churisteach. Now tá cúpla slí chun é seo dhéanamh, and to the moms and dads, we'll explain this a little bit as Perla. In order to get your time in for ribeo fehe in 2 weeks' time, what you're going to do is you're going to record your time. Most people who run regularly use a couple of different things for measuring their run. So you might use Garmin, which is probably the most popular one on people's watches, on your Fitbits, on your Garmin watches. Beidir go úsáideann tú Strava, maybe you use Strava for walking and running. It's a free app on your phone. Or other apps people use are Map My Run or Runkeeper. Is féidir leat picture a hógant den alma bhúirtú agus é churisteach go dtí an cuiste and piocamíd na daoine a bhuain. We're going to be relying on everybody to be honest with their time, to record honestly what they do. So na dátaí beag ribeo ar siúl, áméigean idir an ine an fethe dó lá de bhí bealtaine agus an dánach an fethe ceathrú. So we're asking you to do your run between the 22nd and the 24th of May. That's 2 weeks from Friday and 2 weeks from Sunday. So on that Friday, Saturday or Sunday, we're asking you to do ribeo and to record your time and to send it in. We can do it as a family. Mar clown is féidir in Dolamach agus in 3K a dhéanamh as we would normally do, and our time sent in for the family, no for each individual child. Then moms and dads can go off and do their 5 or 10K at some stage over the weekend and submit that as well. So we're going to be having a bit of fun with this. And on scéal úntaach, tá beirt duine anna háiteach in our scoil mar is óldíobh le cúpla seachtainna nuas. The Cuiste has decided that they want to dedicate ribeo fehe to the memory of Michael O'Grady, Mag, Mihal, Cara úntaach na scoile, agus tá míad chun ri le rás fehe I gcuine ar Mike, agus tá an airgid a bhailíimiid don ribeo tá sé chun dul idir gárad. So the Cuiste has decided, with the agreement of Múinteoir Proinsiasa, that the money is going to be divided between the music program in the school. You all know Mike was a fantastic musician. So we're going to be using the money to hopefully look at a program called tradtime.ie, and we'll send you out details of this in the coming days, where everybody can do some music practice at home. Agus an darna rud an sin, ná ben mídig fiachant ar carnacht agus an tanim atá orthe ná pspa.ie agus buinin sé sin leis an bróteacht a bhí ar Mike le Tamil Lewis, and Múinteoir Proinsiasa has picked this charity to raise awareness of the condition, but also to fundraise some money for the charity,
who gives such important support to many of the families that are involved. So the great news is ribbio.ie. If you go to Facebook to Ribbio Fun Run, if you go to Instagram to Ribbio, or if you go to Twitter to Ribbio Fun Run also, you'll find all the details there about how to log in. So on Rod Talktuk, Tommy der Fad con Dolamak, Tommy con Tosnuig Train All, Dun Raw Shaw, Dun Kedor Big and Master in on part at Laka, Bemain on Doligre, Shakas of a microphone, Egadera. Tasha Shaw Fad, Muyaler Dolamak, Agus of a command, Agus Fault Actly. This is about getting out, being active as families with our moms and dads, being active with our children, and ensuring that we're building up. Tá Ardu Craig Fongiad early in the Dina at Tigray. There's been an increase of 50% in the number of people who are running since the lockdown started. Maybe this is the chance now. Kun the Kui K a Yenov for your first Kui K, for your first 5K run, for your first 10K run, maybe if you want to step up from a 5K that you've been doing already. So these are our chances. We're delighted that a brilliant, wonderful past pupil of our school, Eva Richardson, big Eva Igdana von Launchall Ifigul, she's going to be doing a very special official launch for us in the next number of days, and keep an eye out for that on all of our social media, and we'll let you know about it. So that's sula going to make gach posh this is called a great market the Ribbio fehe and the kun of day big fear shula going to reach Kulua. Hopefully we'll all be back together very soon and able to organize a proper normal Ribbio in the very near future, when we'll all be able to do it from the one place. But for now, for this Ribbio in 2 weeks' time, we're going to do it on our own. We're going to send times in. We're going to take part. We're going to contribute a few euro to the charity that Muintir Prainchisa has chosen, and also to the school's Clarkhill, to our music program that every child be able to avail of. Untuk, the Sylvia, the Natasha, the Gachtane, Taran Gushte, Ta Ober Untuk, the Christian Dishmori. We're hugely thankful to everybody for all the work that they're putting in this, and we really hope it goes well. I'm going to go back now to all of our messages. Darren Mary Lawler, Dershi Gura Mahagut, Ta Kalawala, Nilisgum Kehe Kalawala, Akta Noah Unshin, Hi Noah, Ta Emily Nikun Ishtigan Shin, Kuntis Angela Kwan, Der Ta Smiley Face Moore or Vicky Cunningham. Helen Canad, Tá Laura agus Paddy Istig ag fechant, Ash Muintir, Ashley Dershi Diagrit Moore de Gach Eine I Rangadó, Kathleen Funchen, Tá Finn Collinan ag fechant Isteach, Roisin ní agus Rís Tá Sulagum Tá Cinnte Gohfuil Mami, Kathleen agus Daddy David Tá siad anna gnótha le obair na lénta seo comá. Roisin ní Aulú Tá órán á fáilú an seo Tá siad fechant Isteach. Hi Oran, Tá Siafra agus Carthach ó Léire ag fechant Isteach, Tá Roisin Bess ag fechant Isteach, agus Rís Dar Muintir, Sylvia Darshi Hi Siafra Tá si gra Highland na Dine in Oran, Saoirse Oran agus Rian ó Dúláine Tá si ag fechant Isteach, Brian ó gra Highland, Gach ile Dine ar dain, Natasha de Roiste, Darshi go bhfuil Holly agus Emma Istig, agus Tá si ag fechant Isteach sin Holly agus Emma Nicown, Louise Glynn Liscom Caltatá sin, Brian O'Neill Tá Dinas ára gra Highland Gachtine, Kalawala Tá Bratach an Éireann Istig, Ruddy Dessa, Nora O'Reilly, Diago Jamie ó Iarla O'Reilly, agus Derek McInnes Tá Cat Des ag gra Idún ar fad, agus Vicky Cunningham Rodigan ag Gary Anita St. Ledger Istig, O'Neill Istig, Nora O'Reilly Dershi go bhfuil rudí cóciút ní lisagum ag rá go Derek, Brian O'Neill Dershi what up, Claire McKenzie céiméad atá siad an Ribbio, Claire tá sé sin ar fad ar an lehanach an na price na ann, agus is féidir be míad ag seoil amach Talktuk. We'll be sending a message out to everybody. Hereafter, Dershi Highland, Shanna Corson, Gran in Yaleen,
Noah O'Rian, Sam AJ agus Peony Vach an seo ag fint. Agus just by the way, tá daine déanamh anna chud rudaí deasa le haid carnacht. Aaron Mackey is doing a lovely fundraiser as well for Coshnor áit Anias in our gahar bigi ag takeúla sin. In easy saying ledger haig Noah, Katie Fitzpatrick, Darshi High, Granini Eileen, Gurmahagut Sylvia, Brandon agus Olivia Dixon ag fiachantin Shaw, Maria Duggan, Darren Fay, Tom agus Maria Haile Gacton agus Tom Kinte, Gahara Lorraine Nina Vega agus Nina Vora, Maria, Ellen Gilla Fodrick, Darshi Haile Rang, tá Josh an Shaw, Josh Orachtara ag ra Haile Gactone, Emma Dupuera ag Hijack, Leanne Oran Elin agus Shona Cantul on Shaw, tá Denny on Shaw, Onita St. Ledger. Ella had a great Zoom class this morning with Muntor Jennifer. So Mahu Muntor Jennifer. Agus Mahu Ella, hi, Muntor Lisla, to Gachtin Iranga Hain in Arang. Darren Paul Ben agus Ed O'Rourke, Darren Sheet, hi. Agus Pueka Sidia Bay Dedo an Andolarash, agus Galfa Immert and Tartan Shikuin, Kasula Muntor Cormac, agus Muntor Nile, Tashirik Tnugamor Lesh. Fiona Maloney, Darshi Gowill Megan, Grace, agus Charlie, agus Maddie on Shane, agus Closhim, Gowill Madranua, Capim Satik Shane, Oine. Arish, Afashti, Tamid, Idolarash on a Takturti, Tamid Anavayach, dus Muntori, Fad Skoil, Gowill Rang in the Zoom, Rang in a Microsoft team, Rang abroad, Rang in a Google Classroom, no rudi ele ag $1 agus tá as an dánar leis an obair tá is going gohfuil moms agus dads anna háach, and I think on behalf of all of the moms and dads who sent such lovely messages, we say a special guramahaga to all of our Muntori who are working so hard sending out obair valle ag cur obair amach agus acahara ag tuair deisina den na páistí a bheith cainte lena céile Zoom Seesaw cean cuidan a rudí eile atá siúil. Dar múntóir cumla canlí tá sé sin anna granúr buinn sé sin capam le cuasaí golf. So be míad ag fiochant ar sin. Tá mig dolaráis inis gurí cuidan a bútaí eile filiochta agus tá cuideá istíige pictúí agus tá sé dechar tátar a siúd ach tucha mé ar eis cua. Ach Roimid a raig inis godi rangadó múntor Ashley agus ríis hánig des dáanta isteach ó rangmúntor Ashley ach an bútor a fiocamar an sin I rangadó múntor Ashley ná Mícheál Ó Thugáin. Agus an dánatáige a ríis buinn sé leis an vírus an dánatáige ná Awale. So Awale le Mícheál Ó Thugáin cén fá nach bhfuil mé abalta búla le mo cháde. Tá COVID-19 an seo sa caimid fannacht istíg. Níl scoil, níl sport, níl mórán sprí, tá sé le dránach mar níl mórán dlí. Cénach bhfuil mórán dlí tá míid ag déanamh arbáirt ag fannacht istí. Tá míid ag éisteacht go cuaramach an ardíiseach chun a bheitsábháilte agus túr ara le gach taile. Agus sé ó Mícheál Ó Thugáin I rangadó agus tá sé sin arás ar fad agus tucha mé ar eis chuige sin gorm dul ag fiocant ar cúpla pictiúí an seo rocking mé a ráid béidir go dtí cíine le tágam ar an lehanna an seo, so tá ag fiocant ar seo ar rangad trí múntóir Derval agus múntóir fiúne. So an ceann a bhuaig an sin agus an iirt choristeach Tá ag fiocant bhfuil sé seo I gceart ná an ceann a bhí gom agus ag fiocant ar ceann míceart second dó hin. Ceann a bhí an seo ná siúlóid trídan Iraq de Andrea de Roiste. So Andrea Mahu dá an anías agus pictúr deas leis comání fedal mé sin a hespáint. Siúlóid tríd an Iraq, ré nua ana bhí, léana uan is sicíní. Parcan a lán de fuineh, Pláundaí ag bris cré, plúríní nóníní is cligíní gorama, bláhanna ildarte éagsúla.
Raise de bharí blasta, caréad trátí is prátí, ferimióí galgáiricha. Spéirthe gorma saléire, gé úr agus bawa báistí óis even í. So mahu Andrea Duroste ansin I ranga trí, múntóir derval agus Fiona agus tucaméis I gceann tamadín go dtí cúpla búteoir eile dar gomórtas sin agus déhamíd amach na henimnecha atá ortha siúd. So sin bhí a grá mai all ribbeo, annach chuid rudaí eile arsúl darnóin sa scoil. Ceistena tá ag roinnt tuismóirí agus I gceann cúig nómad arís a hismóirí parents in about 5 minutes. We'll go and we look again at the so any questions you might have. One of the questions, Seachtain ón luan Shakuan Capam on Tochtula Diog, a week from next Monday, we will have access to the school for Moontori contact a rodi. Taisagom will Rintine Iglorg Lower. I know some of you are looking to have books sent home to help with the additional work that has to be done. We're going to look at that. We're going to take some advice on what we can do. Le cúnaimh dé an lá sin bemid an own Dolistock agus Laura all agus either Hyola Awale. Unfortunately, we're not going to be able to allow people to come in and collect books, but we're going to look at the possibilities of getting you more books home. We know that it's not easy for everybody to access some of the books online. Agus tá sí dechar le léamh ach tá míad ag déanamh ar seach míthil. So we'll be back to you on that and we'll do our level best to try and get as much as we can out to you. But we hope that you're managing with the work that teachers are sending out to you in the normal way here. I'm going to try a Vuntori, a Hishmori. I'm going to try now find our Brele Hinte from this week. And just bear with me for a couple of minutes and Nietzsche Shin Egober. We'll try and come back to that in a minute and get our Brele into. If anybody out there has a Brela this week, you might pop it up in the messages for us. I want to go back to some more messages. Typing them in. Hi Vera Cantwell, hi Tommy o Amy Cantuel, hi Muntor Lieslat o Taig o Lalar, and clear Darshi hi o Kian o Rian, Gran in Yalun der Kiran Aile Tommy agus Bach agus Gachtin in Iran. God, you vis a capital Bach in Iran agus Kivet Mish Kjol des behind a Gachtin in Iran. Hi Cormac, Shin Muntor Cormac Stoka o Lauren. Dia good rang a cahar muntar Cormac o Calawala ni Calturalum Ken anim carta ta ort. Brian O'Leil ta spas rid the good shakes ween of our Tom Cruise of Eggy Dolsos goody spas. Der Deneg in the dock Anita St. Ledger. Hi Cormac Boulevard O'Leil. Hi muntar Cormac Adern Vicky Cunningham Dennis the Tig Shin. Hi Tommy o Amy Cantuel. Hi muntar Cormac o Mia. Mia Cantul, Lisa Hi Muntar Cormac o Dennis Tig Shin, Hi Mia o Lauren Cantul, could Hi Zagaraik, Hi Gaptin Darn Muntar Cormac Arash, Mahu Mihal Arouse o Noah Sloan. So book Darshe Gohuntuk Lemmy Hall Shin, avoid douche, Dia good Jack Owen Paul Agus Danny o Gunny Egan Tig and Arish and Dinnick Kane. Noel O'Brien on to smiley faces more off fought again. Diagit O Paul, Maria Mac, ni Lissagum Kendon Ton Shin, August Rish Isaac Dollarash, Sophie, August Ali on Shaw Adern, Adern Jennifer Drennan, Winter O Drynon and Shin, Hi Paul, August Noah O Jack, Sylvia Jamie de Knock. Like she three diog. Erin triúla diog de Vialtana agus sin an cédín Shakun in enim de Jamie de Knock is Queen Lynn to ag taptasteach san nína an bheoga in our scoil agus tá áthas an downer go méid tú Dermúntar Sylvia go bhfuair sí an dáta mí Cartúntar Sylvia an darna lá diog múntar
de bhí bealtainna beag Jamie ina dégóir maithú Jamie agus chunig mé go raibh Jamie ag mar cléhí le déanaí agus puin tainmhas tá grán in Elín tá duine gin na gáirí nílim cinnte cén fá. Brela ruúán a bhí annané agus lémar amach é sin an tatan siáte lá brethe honagaid ruúán mac éangasa mac le múnta mar rú agus Adrian be Conor ó Queen I rang na níán bheaga múnta rút be sé séhlíon ar an saran seo lá brethe honagaid Conor ó Queen agus buin tainmh as agus bre láthe George Murray inné ó rang múntar máise. So bhí brela ag George inné ó rang múntar máise agus tásúla going go raibh anna sprí a gurt George sa bhaile an sin. So sin iad na daoine bhfuil brela hinta có más féidirlumm tacht ar an liste a ríis denimidé sin agus haidléní a deir duine éigean I dig Vicky Cunningham. Tá is a gon gohfuil duine ag géirí dulraig godí an homeschool hub agus cuiide mé liv go lua tá ag fiocant ar na duine nád le mé amach ó héamh na dúisina go fóil. Rang na níán mhóra Deirdre agus Síle bhí gádán úntaach ón rang sin agus anna cháde an bertacha faríor ní mé an tacht ar na pictúríon is chun iad a léamh amach a chuirmid suas ar lehanach Facebook iad ach an bert úntaach a bhí stigan sin ná siúnaí chéalaí leis an dán saoire agus murinní gráde leis an dán ón nádúr agus déana mé iirecht iad sin a léamh amach níos déanaí. Rang múntar mar rút le mé amach an ceann sin rang múntar Michelle Lís Lás rang múntar Ashley Gléas amach an ceann sin an ceann a rang a trí agus rís ní féidirlumm tachtar an bútóir an sin ná Mikey ó Feileán Mícheál ó Feileán leis an dán is mailum rugby. So maithú Mícheál leis an ceann sin agus rís léimiid amach é sin níos déanaí. Na bútóirí eile atá gom ná léag mé amach go dtí seo. I rang a cethir agus ceapan go bhfuil an ceann seo a gom dléigh mé amach é seo rang a cethir téann sé go dtí agus ceapam an darna duine sa chlán céine agus an iirecht chorthisteach an seo. An bútóir rang a cethir múntar Cormac ná Áine ní leabhar agus maithú Áine. Deir sí an dánatá cinná ag bácáil. So ag bácáil le Áine ní leabhar. Bhí sé ag curbáistí amach sin an chúis a bhí mé isteach. Ní dheacaigh mé ag marcíl ach bhí mé ag bácáil. Chuir mé isteach plúr, siúcra agus ullmh ó ná déon dearúd ar an subh. Chuir mé ceist ar tim an gcaithfidh mé im. Inis chuir mé an cáchas san aigéin, gléig mat clán os ard rainn. Nuair a thóg mé é amach chun ligean dódal fuair, bhí sé an sin a dúirt mé ó tá sé anna bhór. Bhí sé anna bhleasta sin é an cúis a bhí mé sásta. Dúirt mat clánlumm an féidir le déine sin a ríis, dúirt mé cinnte agus bhí mé ar bís. So maithú a Áine agus sin an bútóir an sin I rang a cethir múntar Cormac agus an sin tá chun dulraig go dtí an bútóir rang a cethir an rang a cethir eile sin rang a cethir múntar Niall agus bútóir an seo le dán úntaach ná Ruairi ó Dé nó Ruairi ó Dé agus deir sé saoire le difríocht. Brónach mar go bhfuil ile rud ar ceall, ar bhaine muice mar go bhfuil le léhananta fada geall. Ag tnú leis an deire seachtain gan éon obair mar bhíomar sna seascadaí má bhíomar sna seascadaí bheadh isce ag teachtán dobair. Sin bealtaine le difríocht. Ar an feithúla meitheamh beag an lás faide sa bhliain. Fós slíomh mór mílteach do obair I míon. An tam có tapa nuair a dhéanam Joe Wicks, freisin bíon ocrasach cadom cúpla Twix. Sin meitheamh le difríocht. Ar TG cethir bíon cúla cethir ar scoil, óna de chuige de trocha, ní féidir in éair rud níos fearr a fiocha.
RTí dó ag héondiog bíon an homeschool hub nuair a eicem má híim go bhfuilim is sais ag an club, sin uail le difriocht. An sin darm sláán leis an saoire, is fada ó thosnaigh an vírus I mí feabhra. Duilleog ag titim thar timpeall ardach, sláán leis na bheithidí, sláán leis an bach. Sin saoire le difriocht. Agus ruaireo dé tá sé sin go húntaach ar fad maithú agus is tusa an bútóir tá againn istigh I rang a ceathair múntóir Niall agus an sin a bhún a hismóirí tá cúpla ceann eile le piúcha a gom go fóil agus tá siad beag an na dúisina do rang a 5 is rang a 6 a ógurt a gom níos déanaí mar a dúirt mé feiban a gom leis an riomhre ar maidin agus tásúla gom iad a fiúcha agus an scéal sin a chur amach cuamh agus ní cín eile náléigh mé amach iad an tachtain si cuain. Ná, cúpla comórtas eile anna hapic. Mar cuid do ribeo tá míad chun comórtas eilíne agus comórtas filíochta a bheith a gcuin an tachtain seo. Agus tá just I géirí tacht ar na sonrathe an seo, so an comórtas a bheith ann ná comórtas do postéir a dhearad do ribeo feithe. We want you to design a poster for ribeo feithe. So suas go dtí rang a trí, os na ní an beaga suas go dtí rang a trí, postéir a chur de céide agus é sheola isteach cúmsa a ríis ag príomhide@osraí.com. An postéir a sheola cuam rih an cédaoin se cuain a ríis agus an sin ó rang a ceathair go dtí rang a 6. We're asking rang a ceathair to rang a 6 to design a certificate nó testas a dhearra done gachtainine a dlachan páirt I ribeo a ríis é sin a sheolaisteach go dtí an máiste rih an cédaoin se cuain agus pucaméid. An postéir agus an testas is fearr a bheith ann ag pias of sport a gcuine sin. Geall mé go mac comórtas filíochta béarla a gcuin. I got a few English language poems sent in to me this week. So on comórtas béarla, we're going to ask you to write a poem about ribeo, or we're going to ask you to write a poem about exercise and keeping fit and healthy during the lockdown, and to submit those again to príomhide@osraí.com before next Wednesday. So this is back to our second language in our Scoil on béarla, and we're going to ask you, every single child, if we can, to submit a dawn to us. And maybe actually you can email this to your Múntóir Comma, and the Múntóirí and myself might work together on picking the winners and see how we can get on with that. So postéir ceann eilíne agus ceann scríbhneoireachta, postéir ó ní an bheoga suas go dtí rang a 3, testas ó rang a 4 go dtí rang a 6, and the gachtain is the Scoil. Dawn maiall a poem in English about ribeo and about our fitness and our health and keeping fit and well there during that time. Caithimí cógard agus rábhí ceann den na dáanta an sin ceann ruairi ag cainte fé TG Cahar, Cúla Cahar ar Scoil agus an homeschool hub ar RTE. Bhí Múntóir Maeve F. Múntóir Maeve ní lein ní raibh sí linn cúpla bliain a nuas ach beidh sí tacht ar eis go luath agus bhí Múntóir Maeve ar aus in ar homeschool hub agus í cainte féin obair úntaach atá sí ag déanamh le Dogs Trust agus tásúla go bhreinn sibh tainmh ar fad as a bheith fiocant ar penny agus an obair úntaach íanann sí látha le cúnamh dé beag Múntóir Maeve in an reinintrodí dhéanamh líon maiall ar Madrí nó go dtiocfaimid agus ar cuid agus ar patí eile nó go dtiocfaimid ar ais ar Scoil. Tá mé dul ar ais an seo go dtí cuid in na tarachtaí agus Múntóir Sylvia definitely mar óig eile tú an tríúlá díog bealtaine agus tú ag measc suas de chuid dátaí agus breláhanna de eile beidir go si ag éisteacht an sin. Lá breithidéis ruúán I dhearn Múntóir Rút ní Múntóir Rút. Isaac O'Brien an seo tá sé ag féchan tá talú ní reachtere, beag sí 5 iarscoláire úntaach na scoile an dánach se caite bhí sí 5 an dánach se caite ní cuiidimid
Gwyl Talur Cuidiog, La Breha Honagot Jamie Dermuntor, Ruth, Ashini Vuri, La Breha Honagot, Ruan, Dershi, Brella Honey Jamie, a Yermuntor Ashley, Derns Tasienini Quishlish, Digigishtuk, August V. Ahas and Downer, Andrea, Gurav Mahagut, August near Louis me and Picture Des, the Kurhe, Andrea, Leshan Pisa, V. Diente, a Kit on Shane, August Ahas Orn, Eshin, Eshkint. So Leshin, a Foshti, Fogamid Arashiv, a Goody Homeschool Hub, Maradort me, Nadina, Nodushina, Nordleg me Amak, and Ish be me Adlek Amak, Nuakur or Facebook, Gulua, August Habronum Nakra Deshigum, either Fod, a Lev, Nua Haspont, Inov. Tasuligan Govrin Shift Tanev Asan Tanol. We hope you've enjoyed it Tanol. Big share our YouTube Gulua. We'll have it up on the school's YouTube channel for people who haven't seen it. Mata Ain Kesht again dinner. We're going to let the Pashti off to watch Homeschool Hub, maybe to do Donna Dunn in an hour's time. Don't forget Donna's Fitness Hub. Don't forget other exciting things going on. The back garden, I think it's called, Fitness Challenge, like KCLR, Tasha Shinig Dollarai, Ta Rodiani Asser Shulag in the Special Olympics, Clar Train Alla, a Koshud, Tira Ishtakon Shin, August Bigi, Eg Firkant or Hashud, August Tashid Arouse or Fod. So, when you get kind of Austin Shockton, a Foshti, when kind of Austin Ober, Austin Rang and a Zoom, Dima and down or enough with a meet, Eg Dollar Asher Skull. We're all very disappointed we can't go back to school, and we're especially disappointed for Rangashe and Mata Tishmori Rangashe Amon Shin, Taisigon Greb Muntor Brian, August Muntor Sylvia, Edang Valiv, the Kupla Law knows. We're hoping to be organising a number of special events for Rangashe to make up for some of the things that they're missing out on this term. And we'll be talking to you about that again. And we're very open to any suggestions that any of you may have as Tishmahori. So, Slán a Foshti Matashvik Fogant, August Moms Augusteds, if you have any questions that you'd like to ask now, any concerns you'd like to raise, any questions that I can answer, we'd be glad to do so for the next 5 minutes or so. Okay, while I'm waiting for any of those questions to come in, I'll just read out some more of the comments on Shaw. The Ahas and Downer Andrea Goramagat, Adairn Laura Derochte, Slán Gachtine, Adairn Liane, Slán Liane, Durt Cogardigus Andrea, Durchi O Irla, O'Reilly, Agus V Don, Anias, O Irla Koma, Tasula Gungami de Kurna Don to Erfad Idlo. Hope we'll be displaying all of the poems that we've got on our Facebook page, and maybe we'll work on getting them printed somewhere else and come back to you with scale, with a scale on that. So Roisin Baslán, Slán Roisin, Gavin Young, Gavin Ine, Mahu Gavin, Slán Let, Darren Kira Istok and Shin Satig Shin, Darren Winter de Player, Slán, August Darren Leanne Turiel, Slán, August Key Mewin, Nilain, Kion Ella, Talkishtak, Gafol, Arish Mata, Ein Kesht, Eg Ein Dinne, Giv, Kurimidera, Lesh Antonol, Igan Gan Omet, Avuntoria Monshin Mata, Ein Roger, Yen Me Darud, Era Kurishtak, to reminder them, Ein Roger Kordamara, Le Pashti Nutish Mohori and Ish. Sar job Erna Dante, Der Muntor Siobhan, Agus An Ober, Eg Dollaraig, Eg Muntor Siobhan, Le Anakait Pashti, Agus Lena Muntoriella, Muntor Maeve, Muntor Niklas, Muntor Anya, Agus Muntor Jennifer, Na Muntori, Takik the Fadama, Agus Darnoin, Taisagum Gwil Rita, Agus Gwil Megs, or Kuntori Untaka, Tashidik Dian of Anober, it command the Dang Val and a Pashti. By the way, for parents who are on here, many of you will have this during the week that we did get some help from the Minister for Education in relation to technology. If there are issues with technology in your houses and you have need for some assistance or some help, will you please contact your Muntoranga and let them know, and we will have some limited resources that maybe we can make available to people, whether it's to help with internet access or maybe in some cases with being able to get devices out to you, either laptops or tablets or other devices on loan during this period. So please let us know if there's a genuine issue
with access to technology, Tarash Cohen Skull, send us a message or give the master a Dlek Gahan. I think most people have my ever Gahan. If you don't, you send me a message and I can make contact with you. Muinterí Igrainán Jennifer Dershi Slán gur mahagad Slán Olin Igaira agus napáistí Una Keegan Dershi Slán os napáistí ó pédanna atá tig sé. Gránin í Alín bhfuil na dúisina do rang a cuaig an tachtain sicuin dearmid iad níos déanaí inmh Múntóir Gráine dá an fósa gléach Múntóir Gráine ort beag na dúisina do rang a cuaig dearma iad sin níos déanaí nó go bhfuil seans gom agus do rang a sé sin ceapam an dá ceann go gaithfidh mé ógurt agus chuir mé tachtúirt amach chuig an dá rang agus chunéad suas ar Facebook iad cumá agus tar Muinterí Alín Muinter Savage darn siad Slán agus piece of sport again. So Capim Gurbe Shin I think that's all we have to cover. As I said, Mata Ain Kesh to go to moms and dads. If you have any questions, please send them on to us in the form of an email or in messages through whatever platform during Muinter Savage Media Bueches. Send us on your messages and we'll be glad to answer any question at any time. To our Montori, they're doing great work. As we said before, Bader Tachturti, Akur, Lilin, Omskola, if you can send messages or questions during school time, and our Montori will do their best to do the same. We've listened to many parents in relation to sending out the Ober Skola a little bit earlier. So many of you will have noticed you got it on Bank Holiday Monday this week. Some of you got it on Sunday the previous week. And we'll do that to try and help with organisation in the house. Again, just to stress before people go, Den unmade or fader lat. You only need to do what you can. The work that's being sent out is a menu of work. It's not to be causing additional stress in your houses. It's to be assisting you, giving you some work to choose from. All the reading, all the baking, all the learning about how to set plants in the garden, and the master has to go out and water some of the plants in his own house now. Those are all very important life skills, and they'll be the kind of things that will be remembered long after any bits of maths or Gaeilge or English or anything else that have been missed out on that will be made up for when we get back to school. Just note one to any of our Scolari here, older brothers and sisters who are doing their leaving cert and trying to get on with it in these difficult times. Gui mi gachra orif, taisa gui nakwil she eske, agus le kun of David, fragri, a gwev mayar katar shul, and shliwan ushliada, big shli, a gachti ilidin, a gwev, every one of you will have a way to get to where you want to get in the medium to long term. So, shin shin a fashti, shin shin avams agusteds, Kiamid Shivarish and Tachtan Shikuin. We'll see you back here at Lahore Tresha De Arish and Tachtan Shikuin. The prize winners that haven't been announced, we'll announce them in the next hour or two. So Guramina Mahagav, Slán Gafol, Slán Tamil, Fekimid Shiv, and Tachtan Shikuin.